Maundu ma kisomo ne matambaika skuluni wa sekondari wa Ndongoni ulawi wodini ya Kikumbulio North Kibwezi kauntini ya Makueni itina wasima skulu sukuvetanga amanyiwa mo skulu nusu maiteta utongo imodhoku wa mwalimu monene Eunice Maingi kati wa maundu ange ala asiyasu meutetane kana ndini wa miaka 5 mevituku mausungi wa masukulu sumedhetwe maithe ya kila mwaka ilovila medhetwe mayumia kuungamia kisomo cha amanyiwa mo na muno tuition sithetwe itumika kwanzete kweleka nundu amanyigwa mayethitwe maisomethwa na inge mwalimu munene kwithwa ate ukwatiania na asiyasu na ene ianda ange kuvikia kumavuthia kati wa maundu wange. Kennedy Mulinge na mauvo. Nitina wakuwatia ne umwetina wongena kuvetanga manyiwa mo skulu ni wa Ndongoni secondary mundhani wakele tina wa skulu kuvingwa kwa tamu wakele wa kalenda kama somo. Balasi ya mwananyako ya Makueni wakuona utongu wa mwalimu munene wa skulu Eunice Maingi. Ulame wetaithitwa yandikithia mausungi mathuku nthini wa ilungu ya miaka 5 iminete kuvetoka. Weitwa kana skulu. We expect kasome kekaleke kindu ki maana magizikano umia mo second primary. Kesho kwatweka kana nikatheiye kiwango cha kwithia ke less 100. You with it we asi twesomethia ki na makosa ma kana ko ti kondo wa kwithia ni musiai mbeza ni wethie lakini kisomo bayingwa. Kazi yangu ila kwa kwenda chuma skulu yitu mabinda maingi wethia ningireti tete ciana citu. Amen. Yonde asiimba Ndongoni na asiela mu matwete ciana bu secondary monde methia masiete Asiya onge maweta mwalimu onde thitwe kwatiana na movamana ene yandangela makwata ambo kuonde yanesa kwa skulu vala makona nya mwalimu Eunice na kwitha imavuthia vamwe na mathiwa mo na mwalimu witu nebikite kiwango kethia kwanza ema kana lengi no nitokuvuthia asi na manu mama lengi unenda kwazia ngaliko nesu na yote tina wonzu na mwalimu witu Ununguthesi onge undu mwalimu wethitwe tumilo vileta ingia wa skulu ne movya wa kisomo vamwe na ila maithitwe maivata fees na ila sia tuition maiweta mathiwa maithitwe maikwata kisomo undu vailete na kutuika maithitwe maivaka vyokule kwikithia mathiwa mone mekala skulu kwa kumaivia fees alama hoteli ma skulu mbeza zitu lazia kuma mebukoni ombezi ila lamda sele kwithia lamda kitho kumande kondo asiana zitu pa skulu no nalazi umete serikalini mabinda maingi nizo to ondulate tete kwelewa nundu akulia ya lamda nita mbeza sia remindios netekalete techumya na tekalete techumya hizi ana waikulia kiwa sina maonzi makutweka kana mezo mari mimi chambene aisungia monongo nsia suku sila kwanza ya simu mwalimu sino wata aende kunena na nene maki kiwango ni cha sub county na county kumathenekea mwalimu ondoke na kwa OU tuyazo ciana zitu zikara sieno ke mutwe skulu ya seoba legali ya manaka ni yelo sobya ciana zitu ikekara ciana skulu Mutongo TV kuma Ndongoni Kibwezi kauntini ya Makueni nyenito wa Mulinge